nongeye kugusuhuza kandi nkwifurije ikaze ku muyoboro wacu wa YouTube channel radio Ishingiro Sport. Ngeneriye riragena nguhaye ikaze. Nihagira umuntu muhurira mu nzira wigendera cyangwa se witambukira mu mayira yawe agiye atandukanye maze akakubaza ikipe y'ikigwari kuri igisi muri gisezo irangiye 2024-2025 uzamubwire ushiza amanga ndetse nta nkomanga ufite ku mutima, umubwire ikipe yo mu gihugu cy'Ubuholande na yindi kipe uzamubwire ikipe ya Ajax Amsterdam. Ni ikipe yabuze igikombe mu buryo butunguranye nyuma yo gutakaza amanota menshi mu mpera z'igice cya nyuma cy'imikino mu gihugu cy'Ubuholande. Rero agatebe ngubwire uko byagendekeye iyi kipe. Ubwo byari tariki 19 z'ukwezi kwa gatanu y'umwaka turimo, haburaga imikino 7 kugira ngo yisha irangire. Ikipe ya Ajax Amsterdam yagombaga gukina n'ikipe ya PSV Eindhoven. Ni amakipe ahanganye mu gihugu cy'Ubuholande. Ikipe ya PSV Eindhoven yakiriye ikipe ya Ajax Amsterdam. Ibi byafashije ikipe ya Ajax Amsterdam gushyiramo ikinyuranyo cy'amanota 9 hagati yayo n'ikipe ya PSV Eindhoven itozwa n'umutoza Peter Bochen. Mu mikino 5 yari isigaye kugira ngo iyi shampiyona igane ku musozo, ikipe ya Ajax Amsterdam yasabwaga amanota 9 kugira ngo yegukane shampiyona y'ikiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubuholande. Muri iyo mikino yakurikiye ikipe ya Ajax n'ibyayoroheye kuko ikipe ya Ajax yatsinzwe imikino 2, inganya imikino 2, itsinda imikino 2, hanyuma bituma itakaza amanota menshi. Ibiryo ikipe ya PSV Eindhoven itozwa n'umutoza Peter Bochen, mu gihe ikipe ya PSV Eindhoven yo yatsinze imikino yose 5 uko yakabaye, harimo n'itsinzi yo ku mukino wa nyuma yatsinzemo ikipe ya Sparta Rotterdam, bituma igira amanota 79 maze yegukana igikombe cya shampiyona y'ikiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubuholandi. Maze ikipe ya Ajax Amsterdam igikombe kijugunyira inyoni amarira menshi ku bafana bayo babateye agahinda, baba ba kabiri n'amanota 78. Ikipe ifite abakinnyi bakomeye barimo nka ba Jordan Henderson, abarimo ba Steven Berghuis ndetse tutibagiwe na Brian Bolbe, iburi gikombe gucyo. Abafana b'ikipe ya Ajax Amsterdam ntibazibagirwa iyi sezo yababereye hazamuka, amarira aracyashoka ku matama. Ikipe yahise ikora impinduka mu buyobozi bwayo, maze umutoza wa Ajax wayitozaga witwa Francisco Farioli ahita yegura ku mirimo ye, avuga ko hari ukutumvikana ku byemezo by'ikipe hagati mu buyobozi. Farioli yari amaze umwaka umwe atoza iyi kipe ya Ajax Amsterdam. Umutoza wananiwe gutwara igikombe cya shampiyona, n'ubundi nakabuza yagombaga gusohoka muri iyi kipe. Maze kuwa 31 Gicurasi uyu mwaka turimo, Ajax Amsterdam yatangaje ko John Hetinga wahoze ari umukinnyi w'iyi kipe ndetse akaba yaranatoje amakipe mato y'iyi kipe ariwe mutoza mushya wahawe amasezerano y'imyaka 2. No umutoza waje aturutse mu ikipe ya Liverpool, dore ko yari yungirije umutoza Arne Slot nk'umutoza wamufashaga mu ikipe ya Liverpool de Cops mu gihugu cy'Ubwongereza. Ikipe ya PSV Eindhoven yegukanye igikombe cya 26 mu mateka yayo ndetse ikaba yarabigezeho nyuma yo gutsinda imikino 10 yikurikiranya mu mpera za shampiyona. Ajax Amsterdam yarangirije ku mwanya wa kabiri nk'uko nabibabwiye n'amanota 78 nyuma yo gutakaza igikombe mu minsi ya nyuma ya shampiyona. Abamanutse muri iyi shampiyona y'ikiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubuholandi ni ikipe yitwa Willem ya kabiri, Almere City ndetse n'ikipe yitwa Elkis Waalwijk. Iyi shampiyona yo mu gihugu cy'Ubuholandi yagaragaje uburyo amakipe akomeye ashobora gutakaza igikombe mu buryo butunguranye ndetse n'akamaro k'abayobozi mu makipe yabo mu gushyira imbaraga mu mpera z'igihe cy'imikino ya shampiyona. Ikipe ya Rayon Sport yo mu Rwanda abafana bayo amarira aracyashoka ku matama kubera kubura igikombe mu mikino 3 ya nyuma ya shampiyona. Rayon Sport ubwo haburaga imikino 3 ya shampiyona kugira ngo shampiyona y'ikiciro cya mbere mu Rwanda, Rwanda Premier League, isozwe, yarushaga ikipe y'ingabo z'igihugu amanota 2. Mu mikino 3 ikipe ya Rayon Sport yari isigaje gukina n'ikipe ya Bugesera, igakina n'ikipe ya Viziyo ndetse na Gorira. Muri iyo mikino ikipe ya Rayon Sport yahise itsindwa n'ikipe ya Bugesera ibitego 2-1. Murabyibuka n'umukino wakinwe inshuro 2 kubera akavuyo kabayeho kubera abafana b'ikipe ya Rayon Sport batishimiye ibyemezo by'abasifuzi ndetse bateza akavuyo ku kibuga bituma umukino usubikwa. Hanyuma umukino wa kabiri wakurikiyeho
ubwo ikipe ya Rayon Sport yagombaga gukina n'ikipe ya Vision yari iri ku mwanya wa nyuma ku rutonde rw'agateganyo rwa Rwanda Premier League, biza kurangira ikipe ya Rayon Sport inganyije na Vision ubusa ku busa, dore ko iyi kipe ya Vision yari yabonye n'ikarita itukura, maze uyu mukino wongera gutuma icyizere cy'abareyo kiyoyoka. Umukino wa nyuma icyizere cyari cyaramaze kuyoyoka ku bafana b'ikipe ya Murera yambara ubururu n'umweru, ndetse byasaga nkaho ari ukoza amazi, maze ikipe ya Rayon Sport itsinda ikipe ya Gorira igitego kimwe ku busa, ariko bidafite icyo biyimariye kuko ikipe ya APR yo ku rundi ruhande yari yatsinze imikino yayo yose uko ari 3, dore ko yahereye ku ikipe ya Gorira ikayitsinda igitego kimwe, igakurikizaho ikipe ya Muhazi United kuri stade y'Ingoma iyitsinda igitego kimwe ku busa, ndetse yikuza ikipe ya Musanze muri stade Amahoro igitsinda ibitego 3-1, iyitwara igikombe iyirusha amanota 4 yose, dore ko shampiyona yasojwe ikipe ya APR iri ku mwanya wa mbere n'amanota 69, ni mu gihe ikipe ya Rayon Sport yari iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 63. ngira ngo aya makipe yarize kandi amwe yahise atangira gukora impinduka yaba mu buyobozi bwabo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikipe ya Rayon Sport yahise izana umutoza mushya watozaga ikipe ya Mukura Victory Sport, na wundi bamwita Famille Alotfi Umunyatunisia. Hanyuma rero ntabwo ari ibyo gusa kuko bari gukora impinduka yaba mu kuzana abakinnyi bashya ndetse n'ibindi bitandukanye, kugira ngo byibura barebe niba umwaka utaha bazagira icyo bageraho, dore ko iyi kipe ya Rayon Sport yabonye n'itike izayerekeza mu marushanwa mpuzamahanga, aho ndimo ndavuga irushanwa rya CAF Confederation Cup. Murabizi ko izasohoka nk'iyabaye iya kabiri. Abafana b'ikipe ya APR barabyinnye bati tuyihetse ku mugongo, akaya ndirimbo bavuga ngo uwaguhetse ku mugongo rwose ntabwo wanyerera arakuramira nuko biba abyifashe. Iyi kipe ikomeje gushakisha amazina y'abasore bagomba kuza kuyifasha, abarimo ba Nicolas, abarimo ba Umukiza, Obedi ndetse n'andi mazina agiye atandukanye mu gihugu cy'u Burundi, tutibagiwe n'abasore bakina mu ikipe ya Bugesera Football Club, ni ikipe ya hano mu Rwanda. Ese umwaka utaha abareyo bazongera abarire cyangwa bazihanagura kubera ko ikipe yabo hari ibyo iri kubaka, cyo kimwe n'ikipe ya Ajax Amsterdam, kubera ko aya makipe yombi yababaje abafana ku kigero cyo hejuru. Ese wowe ni iyihe kipe yakurijije, ni iyihe kipe yakubabaje? Dore ko amashampiyona agiye atandukanye ku isi hose mu mupira w'amaguru yagiye ashyirwaho akadomo. Mu Bwongereza ni Liverpool yaragushimishije cyangwa Man City yarakurijije? Ese ni muri Espagne Real Madrid gutsindwa na FC Barcelona inshuro enye zose, cyangwa se waba warabajwe nuko ikipe ya Paris Saint-Germain yatwaye UEFA Champions League? Jya muri comment ibyo byose tubisangire, umbwire ni iyihe kipe yabaye ikigwari nk'izi kipe twagarutseho hejuru. Nge nari Eliel Iragena, mukomeze kuryoherwa kandi mugubwe neza.